yacu reka tuyahere kuri iyi ivuga ko umuhanzi Israel Mbonyi bivugwa ko muri weekend irangiye yaba yarasabye ndetse agakwa umukunzi we usanzwe wibera mu Buholandi, aha ni ku mugabane w'Uburayi. Ni inkuru yatangajwe bwa mbere n'umunyamakuru Ruwano Toshi, uyu azwi ku izina rya Uncle Austin, akaba asanzwe n'inshuti y'akadasohoka ya Israel Mbonyi, cyane ko anagaragara mu mafoto yamwambariye. Aya ni amafoto yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga, by'umwihariko ku rwa Instagram n'urwa X, iyi yahoze yitwa Twitter. Nyuma y'uko Uncle Austin atangaje ibi, Israel Mbonyi nawe yaraje agira icyo abivugaho mu buryo busa nko gutebya, ariko bigaragara ko yemeza ko hari ikintu cyaba cyarabaye muri ya weekend, cyane ko aba bombi bagaragara bambaye imyenda isanzwe yambarwa mu mihango yo gusaba no gukwa, ndetse binagaragara ku maso ko bishimye, aho biba bigaragara by'umwihariko ko nk'uko namwe mubibona uyu Israel Mbonyi ariwe waba ari we nyir'ibirori, mu gihe Uncle Austin nk'inshuti ye yari yamwambariye. Ni amakuru tugitohoza, ariko turakomeza tugakurikirana tukabamenyera ibyayo, cyane ko inshuro zose twagerageje uyu Israel Mbonyi kuri telefone ye igendanwa n'ubundi buryo twakoresheje kugira ngo aduhe amakuru arambuye kuri iyi nkuru, yirinze kugira icyo abivugaho. Aya makuru yacu reka tuyakomereze i Vatikani ku cyicaro gikuru cya Kiliziya Gatolika, aho umushumba mukuru w'iyi kiliziya ni Papa Francis ari mu mazi abira. Kuva kera Papa Francis yakunze kugaragara avuga ku baryamana bahuje ibitsina mu buryo bavuga neza, ariko muri iyi minsi imvugo ye yarahindutse, ibintu byatumye ajya mu mazi abira. Uyu mushumba iri bara ngo yarikoreye mu nyubako yakira inama. Iyi nyubako yitwa Conferenza Episcopal Italiana yo muri Kiliziya Gatolika mu Butaliyani, nk'uko byatangajwe na bimwe mu bitangazamakuru byo muri icyo gihugu. Byatangiye Papa Francis abazwa niba bishoboka ko abaryamana bahuje ibitsina bashobora kuba abapadiri, mu gihe baramuka bemeye isezerano ryo kutazigira bashaka abo babana nk'uko bisanzwe bigenda ku bandi bapadiri. Mu minsi yashize Papa Francis yigeze kumvikana avuga ko nta burenganzira afite bwo gushinja abantu ikibi, ashingiye ku kuba gusa baryamana n'abo bahuje ibitsina, na nyuma aza kuvuga ko abaryamana bahuje ibitsina bahawe ikaze muri Kiliziya Gatolika. Ibi byafashwe nk'aho uyu mushumba mukuru ashobora kuba ari guca inzira ategura abakristo ba Kiliziya kuzakira igihe abapadiri baryamana bahuje ibitsina bazaba bemewe. Icyakora iyo mvugo yagiye ihinduka mu minsi ya vuba, ku buryo ahubwo Papa Francis yumvikanye avuga amagambo mabi kuri aba baryamana bahuje ibitsina, ndetse yewe ngo byanageze ubwo abatuka. Bivugwa ko amagambo Papa Francis yakoresheje avuga nabi abaryamana bahuje ibitsina yavuze mu rurimi rw'Igitaliyani. Icyakora andi makuru akavuga ko uru rurimi Papa Francis atarwumva neza, nubwo yakuriye mu muryango uruvuga muri Argentine. Ukimara kubona iby'iyi nkuru, ubusesenguzi twakora ni uko kwisubiraho kwa Papa Francis kushobora kuba kwaratewe n'igitutu yokejwe n'abantu mu ngeri zinyuranye, cyane ko abakristu hirya no hino ku isi bamwamaganye bavuga ko ibyo ari gukora ari sakirirego byo gushyigikira abaryamana bahuje ibitsina. No mu Rwanda bagize icyo bavuga, uretse no mu Rwanda no hirya no hino muri Afurika barabyamaganye, ariko iki gitutu ari gushyirwaho kiraturuka mu kuba aba bantu baryamana bahuje ibitsina basanzwe bafite imbaraga hirya no hino ku isi, bafite ubushobozi bw'amafaranga, bafite ubushobozi mu bya politike, bafite ubushobozi mu bya diplomasi, ariyo mpamvu biri bishyira igitutu ku muntu wese ugerageje kubitambika mu nzira. Iyi nkuru nayo
mukomeze mugume kuri uru rubuga kuko tuzakomeza tuyikurikirane cyane ko itararangira. Mwakoze kubana natwe muri iyi gahunda nk'iyi, naho ubutaha mujye muguma hafi y'uru rubuga kugira ngo tubagezaho amakuru, kugira ngo mutagira ikibacika mu isi y'amakuru y'iyobokamana n'ibyerekeye ku Mana, kuko twebwe niwo murongo twiyemeje gukoreraho